الله أكبر الله. الحمد لله الذي من علينا بشهر الكريم ووفقنا فيه لصالح الأعمال والأقوال وجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النيران فجعل التقوى حظ الصائمين ونصيب القائمين من الإيمان من أهل الإيمان العاملين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alamды жаратқан Аллах Тағала мақтаулар. Allah бізге өзінің ең кереметті айын тартулап, ошол кереметті айға бізді жеткізді. Ал кереметті ұйық айында өзі сүйген салих амалдарды, жақсы өзі сүйген сөздерді, амалдарды жасауды насип етті. Ал ұйық ай, анын бірінші башталышы Аллахның рахматы, ортосы күнөөлөрдү кечире турган, акыры баарыбызды дозоктон куткара турган ыйык ай. Ал ыйык айда Аллах Таала ороза кармоону жана таква менен өзүбүздү көнүктүрүүнү насип этти. Күбөлүк берем Аллах жалгыз, Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана элчиси, Аллахнын дуа саламдары ал пайгамбарыбызга болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандарым, Рамазан айы баарыбыздын эшигибизди такылдатып кирип келе жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде "Ва ман юъмин биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа" Кимде-ким Кудайдын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө иман келтирсе, коногун сыйласын дейт. Кыргызстанда жашаган элдер баарыбыз Кудайыма шүгүр, конокто өтө сыйлайбыз. Ушул жамаатка келген инсандардын бирөөнө менин мусулман бир тууганым, мекендешим, эртең мен сиздин үйүңүзгө конок болуп барам десем, өзгөчө молдоке, имам биздин үйгө конокко келет экен деп даярдыгыңар өзгөчө болуусу мүмкүн. Мен ошондой деп ойлоймун. Бирок сиздин үйүңүзгө мен эмес, шаардын мэри, же болбосом аким, же болбосом бир министр келе турган болсо, мага тое турган корозуңуздун, тоогуңуздун ордуна кой сойсомбу? Премьер келет же президент келет десе, жылкы сойсомбу? Алар деле союп эмес, кошунаңарды чакырып, кээ бир жакшы ашпаздарды чакырып, өзгөчө даярданып, кантип менин үйүмдөн ыраазы болуп, кубанып чыгып кетет экен, канткенде жагат экен, кантсем болот, анын жакындарынан башкалардан эмне тамак жакшы көрөт деген суроолорду берип даярданууңар мүмкүн. Бул жөнөкөй бир өзүңөргө окшогон, чийкеттен болгон, колудан жакшылык, жамандык келбеген бир бендени күтүүгө ушундай даярдана турган болсок, урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиздин үйүбүзгө жараткан Аллах Табарак ва Тааланын 12 айынын ичиндеги эң айлардын султаны, улуусу болгон Рамазан айы бизге конок болуп келе жатат. Үйүңүздөргө бир конок кур кол келет экен десе, күтүүңөр башка. Бирок үйүңөргө келген конок сенин ар бир балаңа, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө жакшынакай белектер алып келиптир десе, ага өзгөчө даярданасыңар. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы бизге конок болуп келе турган болсо, Рамазан айы бардыгыбызга Аллахнын рахматын алып келе турган, күнөөлөрдү кечире турган, бизди дозоктон куткара турган эң ыйык Рамазан өзгөчө белектер менен келип жатат. Ар бириң өзүңө суроо бер. Айлана чөйрөңө, досуңа, кесиптешиңе, өмүр жолдошуңа Рамазан айына кандай даярдандык? Урматтуу мекендешим, биз кээ бир майрамдарга биздин тиешебиз болбосо да, ал бизге эч анын тиешеси болбосо да, майрамдарга өзгөчө даярданабыз. Кээ бир инсандар жаңы жыл келет деген кезде декабрдан баштап акчасын жыйнап, атың өчкүр арагын, шампанын жана башкасын
Mekendin, jerdin, toğlaruzun körkü olgan balatılardı kıyıp gelip, üyünün ortasına koyup, anı Kaaba'nı tavaf kılganda, anın aylanasında aylanıp, 31 dekabr bolgan kezde, tüngü saat 12'ni kütüp, ayneklerini açıp, balkondorga çıkıp, atın öçkür araktı karma birbirine tos aytıp, iyigiliktin jılı bolsun, jakşılıktın jılı bolsun, başka olsun degenler menen kütkönдөр jok emes. Biroq oşol ele kezde Allah'ın rahmatın jağdırgan, günölerdi keçire turgan, dozoktan bizdi kutkara turgan Ramazan 5 tamgadan ar-ra, al-mim, ad-dad, al-alif, an-nun. Ra rahmatun min Allah, Allah'ın rahmatı jağan. Mim mağfiratun min Allah, Allah günölerdi keçire turgan. Dad damanun ilal cennet, beşke kepil bolgan, garanti bolgan. Alif amanun minan nar, dozoktan aman kaltıruvçu. Nun nuru min Allah, Allah'ın nuru keremettu Kur'an düşkön ayga kanday dayardanabız? Degele kanday dayardığımız var. Oşonday konoktu kütüp jatabız mı? Hurmatlı musulman bir tuğan, keyde taң kalam. Keyde özümüzdün meçitin jolunu bilbegender ayakta tursun, keyde meçitke kelip Cuma namazını okugan, ayet namazlarga çıkkan bir tuğandarımız da kurman ayetta kurmandığın çalıp etin jetim jesirlerge tarkatat. Oşol ele kezde Dem Valentinde da mayramdaydı. Kebir musulman bir tuğandarımız oroza ayında tarabında turat, sadakasın biret, oroza pitirin çıgarat. Bardı kayrımdılığın kılat, taravida namaz okuydu. Biroq жаңы жыл kelgende tosun da aytat. Degele sen kaysı taraptansın? Özün surab berçi. Senin mayramın kaysı? Kaysı ay sen üçün ıyık? Жаңы жыл bu je Ramazan bu? Hurmatlı musulman bir tuğan. Ramazan ayı barımızga konok bolup kele jatat. Balkim menin mekendeşlerim oroza kelse, oğuzumuzu hurma menen açalı, finik menen açalı. Orozada bala çakan menen topozdun etin, jılkın etin jeyin dep etlerini alıp başka menen dayardangan çıgar. Çındığında Ramazan ayı jey turgan ay emes. Keyde Ramazan ayı kelgen kezde biz oroza karmagan orduna Ramazanda jönököy aylardan 3 есе, 5 есе, 10 есе körök jeybiz. Ramazan ayı ibadat. Ramazan ayı jılına bizge bir jolu kelgen Allah Tabaraka ve Taala'nın en ıyık aylardan birisi. Ramazan ayı mugalim ay. Mugalim jılına bir jolu kelette Ramazan ayında bizge al mugalimnin kötörüp kelgen kitabı Kur'an, öte turgan sabagı takva. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala Bakara suresinin 183. ayatında özünün imandığı bendelerine, bardık insanlarga emes, bardık adam balasına emes, Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendelerge jaratkan kayrıl buşunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettakun. Sadakallahul azim. O Allah'ın barlığına iman keltirgen bendeler deydi. Allah, o benim barlığıma, birliğime işengen bendelerim deydi. İşengenin çın bu. İmanın çın bolsa köngül bur. Allah sen için kayrılat. Ne deydi Allah? Kutiba aleykumus-siyamu furiza bimana. Silerge oroza karma farz boldu. O benim barlığıma, birliğine iman keltirgen bendeler. Silerde murdağı imandılarga farz bolgon siyaktı. Ne üçün oroza farz boldu? Açkalıktan, çankagandыкtan kıynaş üçün bu? Yok. La'allakum tettakun. Likay tettakun. Allah'dan korkup takva degen sabakta alığınlar üçün, takvadar boluğunlar üçün. Hurmatlı musulman bir tuğan, takva degen nerse emne? Takva sırtkı kiyimde emes, jupunu kiyingenlikte emes. Eski kiyimdi kiyip moynungdu jerge büksen sen takva emessin. Takva degen söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem at-takva hahuna. At-takva hahuna. Takva bul jerde de Peygamber jürögüne işaret kılat. Takva kimde var? İman kimde var? Orozanı kim karmadı? Anı jaratkan Allah Taala'dan başka hiç kim bilmeydi. En sırdığı nerseler bu. İman Allah menen benden arasındaki sır. Oroza bende menen Allah'ın arasındaki sır. Takva dağı Allah menen benden arasındaki sır. Takva hiya istinabun nawahi ve imtisal awamir. Allah'ın tıyı salgan nerselerden saktanu, buyruklarını atkarı bu takva. Ve luzumul muraqaba. Daim Allah meni körüp durat. Bende körbese de, atam körbese de, ömür joldaşım körbese de, jetekçim körbese de Allah meni körüp durat dep jürü, bul takva.
Ümmet musulmanlar orozа karmagan kezde bardığımız orozа karmagan insanlar takva degen darajada kötörülübüz. Hazreti Ali'den soragan eken, takva emne dese Hazreti Ali, at-takva hiya havf minel celil. Celil bolgan ulu Allah'dan korku, wal amalu bit tenzil. Allah düşürgen Kur'an'a, şeriatga amal kılu. Var rida ve sabru bil halil. Razı bolup sabır kılu. Allah az nerse berse de köp nerse Allah'ın bergenine razı bolu. Wal isti'dadul yevmir rahil. Köçe turgan күнгө dayardanu. Köçe turgan gün Bişkekten ısık kölge emes. Dünyada bir çındık var urmatlı mekendeşim. Al çındık bu yerde oturgan bardığımız men baş bolup silerde bardığımız mürzeni közдөй bir gün jol alabız. Biroq mürzeden hiç kim bu jaka kelbeyt. Mürzege bargan kezde munkar ve nakir alar para albayt. Al jerde korrupsiya yok. Al jerge senin evron, dolların, mansabın senin koruşkan ketpeyt al jerge. Munkar ve nakirdin aldına bargan kezde jaratkan Allah tabarak ve taala kılgan ibadatların menen жооп beresin. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah takvan menen. Takva degen nerse oşol bara turganga күнгө dayardanu. Allah tabarak ve taala keremetli Kur'an'da Araf suresinin 96. ayatında bugün ayrıkça biz urmatlı musulman bir tuğandar ekonomikalik krizis başka deybiz. Mamleketimiz ememi butuna turup kele jatat kıynallık deybiz. Birok en negizgi masele kaçan kötörülüt? Jaratkan Allah Taala Araf suresinin 96. ayatında mınday deydi. Bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Sadaqallahul azim. Köngül bur. Allah Taala uşunday deydi. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا Eğer bir kavm, bir şahardın eli Allah'ın barlığına birliğine iman keltirse, iman özü jetişebi, Allah'ın barlığına birliğine işenem degen jetişpeydi. İşenişten keyin Allah aytat. Kaysi bir mamlekettin, kaysi bir şahardın eli iman keltirse, imandan vattaqav, Allah'tan korksalar, Allah'dan korkup buyruğunu atkarsa, Allah'dan korkup Allah Taala tıyıp salgan nerseden alыс bolsa, anın natijası ne olur? La fatahna aleyhim barakatin mines sema. Asmandan bereke eşiklerini alarga açmakmın deydi Allah. Allah iman keltirgen Allah'dan korkan bendelerge asmandan bereke eşiklerini açabız deydi. Bereke asmandan eken. Berekenin kelüsü bir gana takva Kudaydan korku menen eken. Sa'ala Umar ibn Khattab radıyallahu anhu Ubay ibn Ka'b met takva. Hazreti Umar özü bilet. Biroq menen sizlerge sabak boluş üçün Ubay ibn Ka'b degen sahabadan Hazreti Umar suradı. O Ubay met takva. Takva emne dedi. Takva emne eken bilesinger mi? Bir salavat. Hazreti Umar suragan kezde ya emiril mu'minin dedi Ubay ibn Ka'b. Ya emiril mu'minin ama selekte tariqan zata şevk. Siz tikendi yolda jürgen beleniz dedi. O padişam tikendi yolda jürdün mü? Kale bela jürgenmin dedi. Kale femaze sanat. Tikendi yolda jürgende emne kılgansın degende Hazreti Umar aytdı. Kale şammartu ve iştehad. Türündüm. Butuma tiken kirmesinde öte ehtiyat boldum. Ve iştehad. Öte hareket kıldım. Tikenge bir jerime sayılbasın dep. Kale Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn fezalikat takva. Oşol takva dedi. Takva degen söz tikenden kaçkan siyahtı Allah'ın gazabı kele turgan, Allah tıyı salgan nerselerden kaçıp Allah'ın razılığını izlep жүрsen oşol takva dedi. Sizlerge tüşülükte boluş üçün dağı bir salavat aytsanızlar aytıp berim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oturgandardın yok degende 70%'ının maşinesi var. Maşine menen jürgen kezde döngölөгüm je bolbosa maşinenin hadaboyun buzup albayın, sındırıp albayın dep Kırgızstanın jaman jollarında jol tandap жүрөсүz. Oşol siyaktı jaşoğunuzda hadaboy emes jürögümü, imanıma bir kemçilik keltirbeyin, Allah'ın gazabına duçar bolboyun dep, Allah'ın razılığını izdep, Allah'ın gazabı kele turgan, tos aytılgan jerden, kumar oynanılan jerden, soykuluq kılıngan jerden, kazinodon, başkadan alыс bolup meçitlerde, zikir kılıngan jerde, nasihat bolgan jerlerde Allah'ın razılığını izdep жүрсеңiz ушул takva. Urmatlı musulman bir tuğan Ramazan ayı yılına bir jolu kelip bizdi takvaga үйrөтөт экен. Birok bir ay biz könügöbüz. Takva oroza karmap. Birok kebirler urmatlı musulman bir tuğan İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhi aytат. Oroza tutkandar üçtürdü bolot deydi.
Birinci жалпы адамдардын орозосу. Орозонун деги 3 фарзы бар. Кайсы фарздар? Орозонун биринчи фарзы таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин фарз болгон орозону кармайм деп ниет кылуу. Экинчиси, ниет кылгандан кийин тамак аштан, суусундуктан өзүңүздү тыюу. Үчүнчүсү, үйлөнгөн инсандар өзүнүн жуфту халалы, адал болгон никесиндеги аялы менен же күйөөсү менен болгон кумар иштерден тыйынуу. Орозонун 3 фарзы. Ушуну аткарсаңыз, орозонун 3 фарзын аткарган болосуз. Бул жалпы адамдардын орозосу. Бирок кээ-бирлер ушинтип орозо кармайт. Таң жүргөндөн баштап ниет кылып, күн отурганга чейин тамак аштан, суусундуктан, кумардан өзүнү тыят. Бирок кеч кирген кезде Аллаху акбар, Аллахтын азан угуусу менен насыбайды оозунатып, же болбосом тамеки жандырып, же болбосом жанагы эле атын өчкүр арактын сиңдилеринин, эжелеринин башкалары менен ооз ачат. Сиңдиси эжеси дегенде түшүнбөй калбагыла. Ал пиво деген, вино деген, жана башка мен билбеген нерселер, аны көптөр билет аны. Ошолор менен ооз ачкандар бар. Анда сен Рамазандан таква деген сабак алган жоксуң. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы жылына келип, Аллах табарака ва таала жаратылышта периштелерди жараткан. Биринчиси, периштелердин акылы бар. Периштелер ва яфалуна ма юмарун. Аллахтын буйругун аткарышат дайыма. Периштелердин кээ-бирөө дайыма рүкүдө, кээ-бирлери дайыма саждада, кээ-бирлери дайыма кыямда, кээ-бирлери дайыма зикирде. Периштелер бардык буйрукту аткарат. Бирок ошого карабастан ма абаднака хакка ибадатик. Аллахым, сен каалагандай сага кулчулук кыла албадык, сен каалагандай сага ибадат кыла албадык дейт экен. Көз ирмегинде да токтобостон тасбih айтат, рүкү кылат, сажда кылат, ибадат кылат. Аллахым, сен каалагандай сага ибадат кыла албадык дейт периштелер. Периштелердин шахваты жок бизге окшош. Алардын кумары, нафси каалоосу жок. Алар акыл бир гана буйрукту аткараттар. Алардын жаман ойлору жок. Аларда азгыра турган шахват, нафс деген нерсе жок. Аллах периштелерден кийин айвандарды жараткан. Айвандын шахваты, кумары, каалоосу бар. Анын акылы жок. Айванга үйүңдө баккан уюңа же коюңа канчалык жем берсең, канчалык чөп берсең жей берет. Бирок аны күтүп турган кассаптын бычагын билбейт. Эгер ал семиргенден кийин кассап аны союп сатышын билсе, ал айван берген жемиңди жебестен весин таштап спортсмен болуп алат эле. Бирок ал айван, ал аны күтүп турган бычакты билбейт да, жей берет, иче берет. Анын шахваты бар, кумары бар. Кумары келген кезде бул эжем эле, бул энем эле, бул башкам эле дебейт. Бул бирөөдүн буюм эле, бул бирөөдүн жем эле дебейт, туш кегенин жейт. Туш кегенге асылат, кумарын кандырат. Периште менен айвандын арасында Аллах инсанды жараткан. Инсан, Аллах Таала инсанды өзгөчө, инсанга акыл берген периштелик сыпаты бар. İnsandın kumar şahvat kağlosu var, ayvandық sıfatı var. Бирок Рамазан айы келген кезде инсандарды, о инсан адам баласы, сен адамсың, сен акылдуусың, сен тамекинин кулу эмессиң, сен арактын кулу эмессиң, сен пивонун кулу эмессиң. Кээ-бирлердин өлө ой эмеси бар экен дейт. Пивонун атыбы, аты өтсүн ичпегин. Кандай болбосун? Рамазан келгенде сен нафсыңдын кулу эмессиң. Сен Аллахнын кулусуң. Дайым Аллах сени көрүп турат. Сага Аллах Таала жөнөкөй күндөр адал кылган миңдеген, миллиондогон адал тамак аштан, суусундуктан өзүңдү тыйып жатасыңбы? Арам нерседен алыс болгун. Сен айван эмессиң, каалаганды аткара турган. Сен Аллах көрүп турат деп инсанды тарбия кылып, инсандык даражадан периштеден жогору даражага көтөрө турган бул ыйык Рамазан айы. Рамазан ушундай мугалим. Бизди рухани тарбия кыла турган. Жөнөкөй суусундук. Суусундугунду ичпейсиң, эмне үчүн? Мен нафсимдин кулу эмесмин. Аллах мени орозо кармагын ичпегинде ичпеймин. Бирок 30 күн ушундай таква деген сабакты алгандан кийин, Шаввал айы келиши менен Рамазан айынан кийин күнөөлөрдү баштай турган болсо, дагы эле бая кейпине түшсө, ал таква деген сабакты алдыбы? Бирок урматтуу мусулман бир турган кээ-бирлер тамак аштан, суусундуктан өзүн тыят да,
kech kirgen кезде günöler menen oğuz açkanlar var. Al takva деген sabakты aldı orozadan. Günönün türleri öte köp. Keçke oroza karmaydı da kech kirgen кезде günö menen oğuz açat. Saunaga barıp. Je bolbosam oroza karmaydı. Tamak açtan suusunduktan özün tıyat. Vaqt ötsün. Keçke çeyin diskten disk başkanı almaştırıp alıp kino körüşöt. Al kanday kino? Bala çaka menen, ata bala menen, atası kızı menen, kelin menen körböy turgan nerselerdi karap oturat. Al Ramazandan takva деген sabaktal algan жок. Kebirler oroza karmaydı. Birok uyku menen peşindi asırdı kaza kılat. Bağımdatты kaza kılat. Al takva деген sabaktal algan жок. Kebirler oroza karmaydı. Oroza karmagan menen taң atыкça ар түрдүү сайттан сайтка, каналдан каналга, телевизордун жанында. Ал орозодон таква алдыбы? Жок. Урматтуу мусулман бир тууган. Бул жалпы орозонун 3 фарз эмне экен? Ниет, тамак аштан, суусундуктан өзүңдү тыюу жана кумардан тыюу. Бул жалпы адамдардын орозосу. Өзгөчө адамдардын орозосу бар. Өзгөчө адамдардын орозосу ал кулагыңды да арамдан тыясың. Жет атаң түшүнбөгөн англис тилде, италия тилинде болгон музыканы укпайсың. Шайтандын азгырыга берилбейсиң. Көзүң менен ар түрдүү кинону көрө бербейсиң. Денең менен ар түрдүү күнөөнү кылбайсың. Үчүнчү адамдардын орозосу өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү, ал жүрөгүндө да, акылында да эч жаман нерсени ойлобойт. Анын жүрөгү бардык денеси дайыма Аллах менен. Allah'ın zikirden başka nersege anın жүрөгүндө akılında eç bir orun yok. Savmul husus. Men ümit kılat elem, meni uqqan mekendeşlerim bir tuğandarım özgöçe oroza karmaydı. Jönökeyle suusunduk tamak açtan ile tıyılbaydı. Özgöçe birinciden gaddul basar. Közlerini aramdan tıyat. Bir ödün kökürögüne, bir ödün sanına, bir ödün tizesine karay vermeydi. Allah haram kılgan nerseden közünü tosat. Ve hifzul lisan. Tilin saktaydı. Жалганнан, курдоомоттон, ушакчылыктан. Ошондой эле кулагын да тосот. Эмнеден? Ар түрдүү болбогон, шайтандын азгырыгы болгон музыкалардан. Жана бардык денесин күнөөлөрдөн сактайт. Ороза кармайт өзгөчө инсандар. Бардык денеси менен ороза кармайт. Бардык мүчөлөрү менен. Өзгөчө ороза кармаган адамдар ооз ачкан кезде да көп тамакты жеп албайт. Тарабыга келишет. Көп тамакты жегенден кийин төшөгүнүн жанында куланып жатып калбайт. Өзгөчө ороза кармаган адам зарыл кыска жейт да тарабы намазга келет. Анын жүрөгү ороза өзгөчө адамдар ооз ачкандан кийин жүрөгү менен Аллахым, мен орозомду кабыл кылдыңбы? Орозомдо кемчилик кетирбедимби деп кылган ибадатына Кудайга шүгүр, ороза бүттү дебейт. Жаратканга жалбарып, анын кабыл болду бекен, кабыл кылдың бекен деп жаратканга жалбарып дуа кылат. Жүрек та ороза кармайт, урматтуу мусулман бир тууган. Жүрек кантип ороза кармайт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде: "Ала ва инна фил жасад мудга, иза салухат салухал жасаду куллу, ва иза фасадат фасадал жасаду куллу, ала ва хиял калб." О көңүл бургула, адамдын денесинде бир тиштемет бар. Ошол бир тиштемет оңолсо, бардык дене оңолот. Эгер ошол бир тиштемет бузулса, бардык дене бузулат. Көңүл бургула, ал жүрөк дейт. Жүрек, урматтуу мусулман бир тууган, мудга, бир тиштемет. Ал каалаган жака бурат. Эгер жүрөк оң жака бурулса, бардык дене оңго. Эгер жүрөк бузулса, бардык дене бузуклукка. Аллах кереметтүү Куранда: "Ва мен юъмин биллах яхди калбах." Ким Аллахтын барлыгына, бирлигине терең иман келтирсе, Аллах анын жүрөгүн туура багытка баштайт. Фа хидаятул калб асазу куллул хидая. Жүрөктүн оңолуусу бардык дененин негизги оңолуу. Ва салаху ва саадату ли сахиби. Жүрөктүн оңолуусу ал жүрөктүн ээси эң бактылуу адам дүйнөдө жана ахиретте. Анас ибн Малик, Аллах разы болсун андан: "Кунна жулусан ма расулилlah." Bir gün peygamber menen oturattık dedi Anas ibn Malik. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Yattali'u al'ana aleykum raculun min ahlil cennet." Peygamber menen meçitte otursak peygamber aytты: "Azır silerge beyişteki adam kiret" dedi deydi. Azır beyişteki bir adam kiret dedi deydi.
Fatala'a rajulun minal ansar. Ansarlardan bolgon Madinalık bir sahaba kirdi. Tanzifu lihyatahu min wudu'ihi. Sakalın taharattın suudan tazalap kirip geldi. Kad allaqana alayhi bi yadihi shimal. Sol koluna but kiyimini karmap alıptır. Peygamber beyişke kire turgan beyişteki adamdı hazır körösüңөр dese oşol kirdi. Ekinci gün kaytalaganda oşol kirdi. Üçüncü gün kaytalaganda janagı ele kişi kirdi. Umar'dın balası Abdullah, Allah ekönünden razı olsun. Kelip atam menen aytışıp, atamdın açığı tarkanга çeyin 3 gün barbayın dep turdum. Üyüңüzde tüneyin dedi. Emne üçün? Anaаңды birölerge жазып berүү üçünbü? Yok. Al kanday ibadat kılat eken. Peygamber 3 gün sүйünчүлөгөндө beyişke kire turgan adam degende jana keldi. Bul kaysı daraja menin beyişke jetişti boluptur. Men de үйрөнүp biz de oşan ibadatını kılalı, biz de beyişke kireli degen maksatта keldi. 3 gün anaаңdıdı, 3 gün birge boldu. Anın aşıkça ibadatını körgön jok. 5 vakt namazını okuyt. El siyaktı oroza karmayt, el siyaktı sadaka kılat. 3 günden keyin taң kalıp, atam menen de aytışkan jok elem. Birok sizdi Peygamber uşunda sүйünчүлөp, beyişteki adamdı körgüңөр kelse karagıla degende 3 gün siz kirdiңiz. Sizdin başkadan özgöçölüңüz emne dedi. Al sahaba aytты, күнүгө men başımdı balışka koyordu, jaratkanga jalbarıp dua kılam dedi. Allah'ım senin bir bendene de menin jürögümde kör albastık. Kızganuu, jaman körүү, jek körүү degen jok. İmandu bendelerin barını süyömün. Allah'ım alardın barını keçirdim. Allah'ım alardı da keçirgin dep dua kılam deydi. Allah Abdullah ibn Omar aytты, uşul senin özgöçölüğün. Senin jürögüңün tazalığı. Jürök taza bolgon kezde, jürök orulardan taza boluş gerek. Kaysı orulardan? İmansızlık oruğundan. Ekijüzdүү munafıklık oruğundan. Kör albastık, kızganıç oruğlardan jürögüңüz taza bolsa, anday jüröktün aslında beyişin eşikleri bar açık. Urmatlı Müslüman bir tuğan, ulamalar jüröktün oňolusu uşul nerseler menen deydi. Birincisi, jürögüңdün oňdolusun kardiyologga barıp emes, şariatın tarazısında tekşerem deseň, senin jürögüň taza emesi birinci, qiraatul Kur'an ve tadabbur ve tafakkur fih. Kur'an okuyup al jürök. Al Kur'an'da okuyan kezde al jürök oy jügürtöbü. Jüröktün tazalığa birinci dalil Kur'an okuyt eken. Okuyan Kur'an'na oy jügürtöt. Bugün Kur'an okuy albayız moldake desen Kudayıma şükür. İlim önüktü. Teknika jetişti. Bardağı meçitin aldından bir kalemçeni alıp uşunday jürgütseň saga oku beret. Kotormasını da aytı beret. Degele sen Ramazanга dayardanganda birden Kur'an alıpga kudretiň jok bu. Kel urmatlı Müslüman bir tuğan. Sen eğer uşul Kur'an eğesi bolsoň, Kur'anda Allah sen üçün biz üçün jönötken bolsa, kelgin Kur'an algında üyüňde, günüge jok degende 24 saatty bergen Allah üçün 1 saatыңды bala çakaň menen ajrat Allah üçün. Üy bileňde günüge jok degende 10 bet 5 bet Kur'an okugulaçy. Kur'andyň kotormasyň kırgızça, orusça, uygurça bardyk tilde bar bugün günde. Emne üçün okuwaysın? Kur'andy koluňa albasaň, Kur'anda emneni жазылган bilbeseň, senin Kur'anга kanday tiýeşeň baranda? İlk Ramazan ayı geldi. Kelgile. Üyüňörde kelgile de jok degende bir kotormasyny okup çykçy. Bilem sen köp kitaplarda okudun. Buga çeyin Marksizm, Leninizm tom kitaplarını okudun. Kıyınsın. Kana kıyındygyňdy, musulmançylygyňdy erjigitdiňdi Ramazan ayında bir körsötte kel. Keremetli Kur'an'da oku. Okuyan kezde jönökeyle üstünden okubagın. Üstürtten okuba. Bunu okuyan kezde özüňniň jakynyň, süýgeniň, ömür joldaşyň SMS yazgan kezde oşonça berilip okuysun. Maga emne deyt eken? Emneni kalayt eken? Üyge emne alıp barsam razı bolat eken degen siyaktуу Allah maga emneni buyurat. Jaratkan Allah'ım meni emneden tıyat. Allah'ım dağı maga emneni buyurat. Okuçu. Urmatlı Müslüman bir tuğan, eger Kur'an'a bersek bizdin jaşoobuz özgöröt. Birinci jürögüňden olusu taza ekenini şariat tarazasına salsan Kur'an okuyup okubayım. Kur'an okubasa senin jürögüňde bir kemçiligi var. Ekinçisi, as-siyam ve taqlil taam. Jürögi taza adamlar oroza kelgende oroza karmayt, tamak aç taza aytat. Üçüncüsü, at-tahajjud bil-leyl vel-qiyam. Tündeleri turup karangı gör üçün, ahiret üçün 2 rekat namaz okuyt. Tahajjud, Allah'a sajda kılat. Sajadtu lir-Rahman ve amantu bir-Rahman, faghfir li zunubi ya Rahman. Rahman bolgan Allah'a sajda kıldım. Allah'ım menin günahlarımды keçirgin. Senin barlığına birliğe iman keltirdim. Dördüncüsü, at-tadarru inde sahr ve nas niyam. Tünde sarılga turgan kezde jönökeyle turup al dagı kanalды koyup, bugün emne kino barken emes. Jaratkanga jalbarıp dua kıl.
Elder uktap жатқан кезде, Allah dualарды, istighfarlарды kabul kıla turgan kez, oşol kezde dua kılgın jüröktün oňalusynyň dalil. 5-nji, mujalasatu salihin. Allah'dan korkan imandılar menen oturgun. Dostlarың menen başkalar menen daim jetişet. Kazinoga bargandyk, saunaga bargandyk. Har jerde oturup kumar oynagandyk, narda şaşka başkaňdy toktot Ramazan ayında. 6-nji, as-samt amma la ya'ni minal kalam. Oroza karmagan adam jürögüň oňalusyndagı bir dalili paydasız, kereksiz nerselerden ün çıkpaysın. Har nersege la danışman bola berbe. Tilim bar dep har nerseni süylebe. 7-nji, al-uzla an ahli safaha wal jahl. Nadandardan, imansızlardan, münafıklardan alыс bol, jürögüň taza bolat. Ma'a da'watihim ilal iltizam bil hikma wal mau'izatil hasana. Oşolla kezde jahillerden, imansızlardan, Hudaýdy tanımaganlardan alыс bol dese bir jol alыс bolup ketpe. Alardy da danışmandylyk menen, jakşy joldor menen imanga, islamga çakyr. Ramazan ayında sizlerden uranyňar uşul bolsun. Har bir musulmanyň urany aslih nafsak wad'u gayrak. Özüňde oňda başkany oşol jolga çakyr. 8-nji, tarkul hawd ma'an nas fil jidal. Adamlar men Ramazan ayında jürögüňiň taza bolusy üçin köp nersede talaşa berbe. Har nerseni talaşa berbe. 9-nji, aklul halal at-tayyib wal bu'd anil haram. Daim adal tamak je, aramdardan alыс bol, şektүү nerselerden alыс bol. Şektengen nerselerden jey berbe har nersenle. Urmatly musulman bir tuğan, bul jüröktün orozasy eken. Tildin orozasy var. Allah Taala til degen nerseni berdi, til öteň çoň nimat. Tildin söögü jok, oňga bursaň da solga bursaň da ketet. Biroq paýgambarybız eň türmege muhtaç bolgan bul til deydi. Türmege muhtaç bolgan üçin 32 tiş menen Allah Taala kamap koygan tildi. Tiş menen elemez, erim menen, astyň üstüňki erim menen, jağıň menen tilingdi tos. Biroq til tamaktın damın bilgen, til menen nasihat kılgan, Kur'an'ı okuy turgan, zikir kıla turgan Allah bergen en jakşı, en ulu nimat bul. Biroq urmatly musulman bir tuğan, Ramazan ayında tildin orozası birinci. Bir gana oroza tamak açtan, susunduktan tıyınıp emes, kalp aytpa, jalgan süylebe. Kıtaydan ap kelgen tabarыңды, Koreyadan ap keldim, Türkiye'den alıp keldim de aldaba, kalp aytpa. Al-gıyba, birödün artından gıybat kılba. An-namima, uşakçılık kılba. Eldi bölüp jarba. Sabbun nas ve şatmuhum. Birödü tildebe, sögünbe. Şehadat-ı zur, jalgandan körbögen nerseni kördüm de gübölük ötpö. Al-baza'a, kebirlerden Hudaý saktasın, Allah tilini oňdasın. Alardın söz ortasında baylanıştırgan bardygy baya sızılıp kalgan plasinke siyaktı da. Başkana aytayın dese de jaman sözler çıkı beret. Al-la'an, biröge nalat aytpa tiliň menen. As-sukhriya, birödü maskara kılba, şıldıňdaba. Al-istihza, birödü eç kaçan özüňden tömen kılıp şıldıňdabagyn. Bul tildin orozasy. Urmatly musulman bir tuğan, Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga atadruna manul muflis? Bilesiňerbi bankrot bolgon kim deydi. Bankrot degende hazır bari düşündü. Oy jügürtet. Oşonda da sahabalar Paýgambarga aytat. Al muflisu fina ya Rasulullah. Men la dirham ve la dinara ve la mata'a lahu. Bankrot bolgon biziň arabızda kimdin dinar dirhamy jok, ap kelgen tabary jok. Bankrot bolgan adamdy bankrot deybiz deydi. Biroq Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Al muflisu min ummati. Menin ümmetimden muflisi bankrotu kıyamat gününde köptögen oroza menen kelet. Namaz menen kelet, hac menen kelet, zikir menen kelet. İbadati köp. Biroq kıyamatda Allah'ın asına kelgen kezde biröwünü tildep koygon, biröwünü gıybat kılgan, biröwdün akın jegen, biröwdün kanın tökken, biröwdün jerin basıp algan, biröwdün konteynerin küýgüzgön. Allah Taala'nın namazını alıp aga, orozasyny alıp tigiye, zekatını alıp başkasına baryny beret da özü bankrot bolup eç nersesiz kalat. Dağı soğuk kalbagan kezde oşa kapa kılgan, tildegen, sökken adamdardın günösünü alıp buga jüktöýt dagın, dozoktun en tereňine tumşugy menen taştaýt. Oşol bankrot deydi. Urmatly musulman bir tuğan, Ramazan ayında susunduktan, tamak açtan özüňdi tyýyp, kıyamat gününde bankrot bolup kalbagyn. Al muslimu men salima al muslimuna min lisanihi ve yadihi. Musulmandın tiliden, koludan başkalar aman bolsa oşol musulman deydi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisini uçun Paýgambarga bir salavat. La yastaqimu iman abdin hatta yastaqima qalbuh, ve la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, ve la yadkhul cennete raculun la ya'manu jaruh bawa'iqah.
Hiç bir adamdın imanı tüz bolboyt, anın jürögü tüz bolmoyunça. Hiç adamdın imanı oňolboyt, jürögü oňolboyunça. Hiç bir adamdın jürögü oňolboyt, tili oňolboyunça. Beýişke kirbeyt. Kimde kim koşnasına ıza bergenin toktatpasa, koşnasına jamandyk kılgananın beýişke kirbeyt deyt. Ayrıkça tiliň menen koşnaga etiat bolgun. Urmatly musulman bir tuğan, Ramazan ayı özgöçe ay, günölerdi keçire turgan, Sahihil Bukhari'de, Sahih Muslim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men sama Ramadana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zambi." En ıyık konok kele jatat. Al konok sizler üçün men jogorda aytkan çoňdordan emes, jetekçi sayasatçı emes, beleg ap kelgen emes. Bul Ramazan degen konok. Peygamber aytat: "Kimde kim Ramazan ayını iman menen Allah'ın buyruguna işenip oroza karmasa, ve ihtisaban soğupta Allah'dan ümit kılsa, koca körsün, el körsün devemez, maktanış üçün emez, Allah'ın rahmatın soğun ümit kılsa, gufira lehu ma taqaddama min zambihi." Bul Ramazandan murdağı günöleri bardığı keçirilet, başkaça aytkanda жаңы delo açılat. Ak parakçaday siyaktуу günölerin keçirilet. Urmatly musulman bir tuğan, oroza Peygamberimiz as-siyamu cunnatun deydi. Oroza bul kalkan, kılıçtan, nayzadan saktangan emes. Oroza seni günöden saktay turgan kalkan eken. Aramdan tosa turgan kalkan eken. Urmatly musulman bir tuğan, oşonduktan uşunday ıyık Ramazan ayı keldi. Kayra kaytalayımın Ramazan ayı, Ramazan 5 tamgadan turat eken. Ar-ra, al-mim, ad-dat, alif, nun. Rahmetun minallah. Allah'ın rahmeti jağan ay. Mim mağfiratun minallah. Allah günölerdi keçire turgan ay. Dat damanun ilal cennet. Beýişke damın bolgon, beýişke kepil bolgon ay. Alif amanun minannar. Dozoktan aman kaltıra turgan ay. Nun nurun minallah. Allah'ın nuru keremetli Kur'an düşkön ay. Her birin özüňe suroo berçi. Üy bileň menen, bala çakaň menen uşul ıyık Ramazan ayga, ıyık konokka kanday daýardandyň? Urmatly mekendeşim, özüň aylana çöreňe oňgo solgo karaçy. Ötken Ramazanda biz menen bul jerde tarawih okugan, biz menen hatımda turgan kebir adamlar bul Ramazanda bizdin katarыбызda jok. Alar jaratkandын astına barıp mürzede joğum berip jatat. Jeke men üçün Ramazandın ıyıktığını üretken, oroza karmagın dinde bekem bolgun degen tarbiya bergen atam 2 yıl murda Ramazan ayının 5-nji günü oğuz açarga 40 minut kalgan kezde oğuz açın, kıynalbaň, ukol bereli başka kılalı dese jok, oğuzumdu tiyakta açamın dep ötüp ketti. Mına 2 Ramazandan beri maga dua kılgan atam jok. Silerdin de araňarda kebirölerine balam, sargılığındı jep algın, tamagың dayar boldu, kel oroza karma dep tamak dayardagan kebiröleriniňerden eneňer bu Ramazanda katarıňarda jok. Urmatly mekendeşim, oşonduktan Ramazan keçeli ötpedi bile. Keçeli ayantqa çıkıp çoğu oroza ayet namazını okuwadyk bile. Bugün kayra köz açıp jumgança Ramazan ayı bardığımızın üyüzge eşik takıldatıp kirip geldi. Ramazan kelgen bolsa koş gelsin. Ramazan ayı jogorda aytılgan şariat maselelerge amal kılgan insanlarga bakt taala gelsin. İmandуулuk alıp gelsin. Jaratkan Allah tabaraka wa taalaga Ramazan ayının kirip gele jatkan kezinde, dualardın mustajab bola turgan kezinde, gün cuma günü vakit dualar kabul bola turgan vakit. Jaratkan Allah'ım özüňden jalbaryp suranarım. Men ukkan bendeleriňe özüň kaalaganday oroza karmaw nasip etkin. Allah'ım özüm için baylık, bilik, mansap, atakdan surabaymın Allah'ım. Allah'ım özüňden jalbaryp suranarım. Kırgızstanda yaşap jatkan bardyk elimizge yüreklerine bekem iman bergin. Adalыңdan rızkı bergin, rızkılarına bereke bergin. Ak jolda körsetkin, ak jolda jürü nasip etkin. Aramda aram körsetip aramdan alыс kılgın ya Rabbal Alemin. Ramazan ayı kelgen kezdegi takva degen sabakta alıp kalgan 11 ayda da takva bolup jaşawdy barыбызга nasip etkin. Wa sallallahu taala ala hayr halqi Muhammad ve ala alihi ve ashabi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahim. Allah